ଡୁଡୁ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଏଇଟା କ'ଣ? ପମ୍ପକିନ୍ ଫ୍ଲାୱାର କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି? ମାମା। टेस्टी लाଗୁଛି ନା ନାଇଁ? हाँ टेस्टी लगती है। ହଉ ଆଉ ସେଟା ସେଟା ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇ ଖାଇବ ତମେ ଏମିତି ଖାଇଦଉଛ? ब्यूटीफुल नाइस बैड ब्यूटीफुल नहीं होता टेस्टी यम्मी यम्मी। यम्मी हाँ देखो pumpkin এটা হচ্ছে pumpkin সেটা হচ্ছে পমকিন ফ্লাওয়ার। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତମେ ମୋତେ ଶିଖେଇବ ଆଉ ନା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଖାଇବ ତ ନାଚୁଛ କାହିଁକି? ଡ୍ୟାନ୍ସ କାହିଁକି କରୁଛ?